خودشو لیره نمایا نه مراسی بیجمده نماشو لیره بی باجرایی جیان خراب زحمت اگه تو بشه جیان عملیاتی زحمته نینا تو گل کی جیتا از بو خیره خون لیره پاشه بو خیره خود آره والله. ئەمڕۆ دەستبار لە ئاکرێە لە پایتەختی نەورۆز و خۆڕاگری لە بناری شاخەکانی کەلێکەڤن و گرێ تۆپا و ڕەزێ میری لێرە کۆڵانەکان هەوراز و سەختن بەڵام شکۆی مردەکان لە لووتکەی چیاکان بەرزترە ئاکرێ تەنها شار نییە قوتابخانەی مەردایەتیە ئێمە هاتووین تا لەناو ئەم کە لە پورە زیندووەدا گەڕیدەی دەستە حەڵاڵ و پیرۆزەکان بین گەشتە مرۆیەکەی دەستبار بە پشتگیری دەستگای خێرخوازی حاجی ئیدریس سوورچی گەیشتۆتە دەڤەری ئاکرێ حاجی ئیدریس سوورچی وەک سەرمایەدارێکی نیشتیمانی نیشانیدا کە خێرخواز ئەو کەسەیە کە لە ڕۆژانی تنگانەدا دەبێتە سێبەر بۆ مرۆڤە ماندووەکان لە دەستپێکی بازاردا بە سەڵاتچوێکی مەرد دەبینین ئەو 40 ساڵە ئەم دەستانەی بە پینەدۆزی و ڕزقی حەڵاڵ گەرم کردووە ئەو تەسلیمی زەحمەتی ژیان نەبووە و بەو تەمەنە گەورەیەشەوە هێشتا دەڵێت یا ڕەب شکر بۆ تۆ ئەمانە ئەو دەستانن کە لە ناو زەحمەتیدا نانی حەڵاڵ پەیدا دەکەن و 4 جار پشتی خۆیان بۆ زۆرداری ژیان نەنواندووە مامێ من چانی سەعاتاتە باشی حالەتە گە ڕۆژایە چەوەیە ڕۆژا باشه الحمدلله باشه، پیکی؟ آره والله شول چەوەیە بە چ ودش سولس الحمدلله باشه باشە الحمدلله رمضان بيتك ضعيفه بس الحمدلله چند ساڵە دەوێت شولێتکەی ودش ميزه تقريبا صارت هسته وهسته تانوكا وەختە چەند عیال هەنا چەوە خوددانکەی والله الحمدلله تقريبا هم 8 نفرين معرفه هەمی هێویاتەنە ايوه 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 شڵۆتە بزەحمەتە مام والله باشه الحمدلله تعي بينيا مامێ من شڵە حەلال چەندە بتۆمانن کە والله تسوي سولا حلال نيا سولا حلال قالك يا باصه سولا بداسته خوب قد باسته الحمدلله والشكر ازي شاكرم سولا خو تقريبا حتى نزيكي 40 ساله في سولا كان باش الحمد لله هذي والله مامێ چ وەرزێکی شولانگو باشترە دبي اغلبي زستاني باسته زستاني سولا من باسته مامێ من تەکەف شولا خودێ هذي والله قەنەعەت هذي والله الحمد لله قناعة طامنا بيت رزقك حلاله و شق الدنيا بو من الحمد لله مامێ من ئەو دەست و تبلێتەیەن شاخشاق هەژی هەندەیە مرۆڤ والله ماچی ما- بکات و هەندە لا، ساڵە حاصل. تو عیالێ خوب سەربلندی کەدا دەست و تلو هێز و بازین خو والله تو vê şûlêtkey tu bilête hejî hindine mirov maçî biket û data ser serê xwe law ma jî sermadarê niştimaniyê Kurdistanê Hacî İdrîs Sûçî Bele. hemangî gel dezgeh paytext Midya ev nexêre ev diyariyeke remzî geleka biçûk e em deynete hevdanûş me werbigirî wek em wan diyariyan deyne kesekî wek te ku renca destê xwe bi helalî bi serbilindî xwe ڕادستی ڕزەڵەتە ژیانێ نەکری بە کەرامەت و شەهامەت کارێ خۆت کەت و عیاڵێ خۆ ماڵە خۆ بە حەلالی خۆدان کەتن کەرەمکە المەوار بگرە ئەوە ژ دیاریا
سرمادر اجتماعی حاجی ممنون. ادریس سورچیه ممنونی حجی ادریسینا ایشالا هری ساق و باز بید او راستی و تقصیری نکید یا بو فقیره مازانی نو تشتاوه کده ده فقیره و ایشالا خود خیره و بنویسی و جیب مکانی بحاز بین ایشالا بس افنده از ممنونی تویسون ممنونی منیجی از ممنونی ممنونی تو عزیزی مامم دستت هش هنده ما چی بکن لا حاس استغفر الله عزیزی مامم خدا قوت بدات تا چیرۆکی ئەم کەسە جیاوازە. کەمی سەرمایە وای لێ نەکردووە دوکانەکەی جێبێڵێت و بێتە ناو قەرەباڵغەی بازار بۆ فرۆشتنی نان. ئەو شەو ڕۆژ دەکاتە یەک تەنها بۆ ئەوەی نانێکی شەڕەفمەندانە بباتە سەر سفرەی خێزانەکەی. ماندووبوون زەحمەتە، بەڵام بێمنەتی خۆشە. ئەمە پەیوەندی ئەو بازاڕی ئاکرێە. مامم چاونی سعادت سلام چاونی يلا گرم خيرات رمضان نستر چاوی. والله الحمد لله رمضانك خوشا مامم آ چی کسا بدات که قدام كسبتونوني والحمد لله عمل سر بشولش مش ميجان بشولت كان چند سال تقریبا مامان خدي الصول هفته ولا هفته بيجيش من جوزه وينا دري أري والله مامم اول چه شانو ترکیه چه خدم فرنوا الليرة مش الليرة بين بون موسطي منشور لیره شول هيا لیره شول خدي شو الليرة نما نمو نما مروسي بيجمد نما شو الليرة بي بوجري مام تا چند عیار هيا خدم شش خروفيتا مام همي هویا دست تنه خدمه نقوله الحمد لله سنتين يجدوا بين أري والله ولی مام شول حلال نکته چند گرین که خديك شو الحلال الإنسان سروي شو اللي بمينيد أو شو الحلال ياخد سر بيرتوي شو اللي نشيت هرجو شو اللي كتن لو كبي شو اللي الصلاة تأثير سبب شو اللي من نشو ما بدل ذاك نشو ما شو عاد وش مانت زحمت تی شول کری تا حتی کرت بخو جن اینای و مازن بوی تا مازن نان حلال أري والله من حلال هم برازولاتيش شابي هوتي مش شابي شوي برازالات أري والله هم شابي زيوتي مش شوي بشابي شازي شو ما بقى مام جا عیال قدری بابا زن أري والله قدري متقلق ديرنا الحمد لله كريم الحمد لله بوشن قدري متقلق همو تا چند ساعته ال کرت خود که بو نان حلال چپ کن خودی مازگالو جد بیجمه سر شلو خود مضبوط بن حلال بن قال لك جد بیجمه بدي له كسش نكن قال لك جد بیجمه بله مام من اما برنامه ما نوع دزباره دزبار پاریکاریا حاجی ادریس سورچیک و سرمایه‌دار که اجتماعی هریما کردستانه پمانگید گل دزگه پایتخت میدیا اوا نخیره که ام بیشین تاب کن اوا تنی دیاریه که گله که بچی که هویدارن تشماور بگره و تنی دیاریه که گله که بچی که رمزیه وک دیاریه که ام دینته جبر کو تپرزالتی و همه جهان تا کار کریه دا کو عیال خو مازم که جنابو کرن خوب بینی حلالی بسر بلندی و طامانان حلال بکنو و بجین سر خو بر رزالات جیان نجمان یا دست خوب کس دریش نکریا و سر و های بلند و ایشالله هر سرکفتون خود رزق وازده کرد ما من کرم کرد قال لك ممنون خدي خير ابن بسي سباس بوي و بيشكتوش قال لك ممنون ست شوبت من چیرۆکێکی جیاواز و پڕ لە ئیمان. ئەم مێرخاسە 30 ساڵە فەرمانبەری شارەوانیە. لە پێش ڕەمەزانەوە تامی گۆشتی نەکردووە. بەڵام سەرڕای ئەم دەستکورتیە ئەو هەموو ڕۆژ مزگەوت پاک دەکاتەوە و دەڵێت خێر لە هەموو شتێک گەورەترە. بها تشت كاي ساعات اي باشه ولی بجا خدای رحمت بود ها تشت كاي ليره خدای لیره پاوش خیلی لیره مزقفت باقشت كاي ونيه مزقفت باقشت كاي اها خود بس لیره پاوش خیلی لیره خودی من معاش نینا تیبه تا چی معاش نینا نینا تو قال كي جيت از بو خیره خون لیره پاوش خیلی بو خيره خود آره والله. تو دل خوش بي كنت مزقفت باقشت كاي خوينت كاي خواه تو دل خوش بي يعني بو تا خوش تو مزقفت والا آخر ما باشتر پاره خير باشتر الپاره آره و اکو قبرش يعني كسك اكو يبتني وحتى وقالك قبرش هجاري بو خير. تبجي
تو پژاری جی یه دیجی بوما یعنی خیر باشتره اش پاره بله خیر بوده باشترش آره والله پاره این تجوید خیر بوده بهتر خدا بنویسین خدا خبیت آن آها باشه تو چند ماندی بیشتر اما چند سال تو کارمندی بلدی اما یعنی تو آن تو شد اول بس تقریبا 30 سال بود نمیره چند سال 30 سال 3 ساله آره آها من جرگی مالا هم گوست تون رشاتن که چه تو چه خدا هیچ 30 سال هیچ اکا عالم چوب خوب کتم آین زحمت عالم یعنی هاری کاریات داد کرد آره والله خلکی ها که هاری کاریات کرد حتی مولیش فتا سلطان عالم آری کاری مکرد اما خوب برای دالی باشه نوکه جیاناتا چه واد برید نوکه ها نوکه جیاناتا چه واد خوش نخوش از جیاناتا خودی با واتم رمضان تو چه واد برید تو خارنا خوش بود باش خوشه خوی پروژی با والله تی بروجی همون طاله یه بیا رمضان تا گوشت خاریه همون طاله پروژی بی تو روجید بی تا گوشت خاریه بیا رمضان اینه تا نخاریه نه یه بیا رمضان تا گوشت نه مفتم تو نه نشاب کرد نه تا پارجی نبین ابا. تو کرد چون نخورد نوت به نوت برو خودیدو یعنی آها یعنی یه بیا رمضان هیچ تا پاره نیه که گوشت نخوریه تا 30 ساله کارمند گلان آکری پاقه شد کرد تا بوده چند خوشه تو شوله که حلال که حلال حلال آه هدی هدی هایی حلال هندی تو هیدی شوله حلال که بله تو دلک حشوله حلال آره والله باشه تا بله. اول برنامه من ناو دستباره هاریکاریا سرمادار اجتماعی حاجی ادریس سورچی اول خیرنی هم تا که تو بله. دیاریه که بچی که چون تو کسی که دلسوزی خدا تو قبول کارمنده کنه. که پاقش کروی که تو کولان و جادین آکر پاقشت که و تا ام بیجین تا خازکی نکریه و تو کدا دستیت خو تو خدمت خلکی آکرت که لما مجی فرب زانی کو سرمادار اجتماعی البرنامه دزبار حاج ادریس سورچی همانگی گل دزگاه پایتخت میدیا خدا و قبول ام کنه. دیاریا بچیک پیشکشی تا که نوتا خدا چه قبول بو کنه. رحمت حاج الله. ادریس سورچی کو خدا گل خیرام کاریا بابکات خدا با قبلی که شما جواب حج انشالله نحمده کو بابستا اه بله وان دیاریات چه پیکر تا حس که کم تا چپ که تا حس که چپ کر تا چه هبید خدا ما چی شکایتی کنه نه حتما تا بو جشن جلوبرگ خوب کرده و تو چه وجی گوشت کرده آخه جل کل آخه عرض آقا لقمه بخون کری جشن کن خراب بی آخه آبو کارم مالی دینا آره لەناو کۆڵانە تەنگەکانی ئەکرێدا ژینگە پارێزێک دەبینین کە دەیان ئەوەندەی سەختی ئەم کۆڵانانە زەحمەتی لە ژیاندا چەشتووە ئەو ئەسپەکەی بوونەتە هاوڕێی ڕۆژە سەختەکان دەڵێت من ئاگاداری ئەسپەکەم و ئەسپەکەشم ئاگاداری منە ئەمە وێنەی وەفاداریە لە نێوان دوو بوونەوەری ماندوودا کە ئاکرێ بە پاکی ڕادەگرن ماندی بوی. سرچوبه کلانا گلب زحمت آره مانه اولا آره اولا گلا زحمت باندی بود. بله او رمضان تو چاوی خود باشه الحمدلله با پروژینه باشه آره اولا باشه خلکی آکری لیره کلانا هاری کاریات تاتیا راد گیرن یا نه بله اولا آره اولا هوری کورین رمضان او وقتی که جمعرات باشه باشه تو کنگ آتی از کاری ساعت چند تی رمضان خود تقریبا چوره هو سه بود پیود به حتی پشتی فتوره هو آره اولا تو با روزانه شولو ما اقل شاد تا چند عیال هنه چوا خودان که خود من چور عیولتای عمر الحمدلله چوا بردو خجانی چوا خود- کی بو شد کرد خودها شول کم هر شد بله او شد تا گلک اب زحمت مانه بله اولا پو زحمتا پو تبیو شول کی جیان خراب زحمتا که تو بشی جیان عملیاتی زحمتا بله او مال قدری و تشی بزانه کات چند بله او زحمت بله او کاگل شاد تو چند دل خوشی کود شوله که حلال کی خود پو شولو حلال باشه شولو حلال چترل سر بلندی شولو که حلال بکای پورا که حلال به افناف عیال خودم و عیالتش زنبا خونیه که تو پورا که حرام ده او نزانید که چطوف نوید ویو دوی که باب تعامل ای پورا بکند که چطوف نوید که حرامیتت حلالیتت جو هندی حلالی به چتره سر بلندی تره بچکتا ده کورا که حلال خو ده کورا که حلال روبن بله او کاگل شاد پیوندیات گل هست پیته هاری کاریات که چیه خود باز به من شول پید کم روزانه و ایش چوبه خود کم و
خدماتو ايش خدماتو يتكم بله او بو جایا کو چه بود تو خورده ده خدمات لك تحصل خود کرد بله الحمدلله باشه کاک دلشاد برنامه که هی ناوی دزباره دزبار کو سرمایه‌دار اجتماعی حاج ادریس سورچی ام بیژن او ظرف دست من دا وقت دیاری که از پیشکش تکم حاج ادریس سورچی که هر دم هوارا خلق خدانکار و خلق هجار دیتن کاک دلشاد اول نوک خیره کم دگلتر کنه و تنه دیاری که بچی که یا برنامه دزبار به هاریکاری حاجی ادریس سورچی کو سرمایه‌دار که اجتماعی حریم کردستانه پیغمبر وی که کو تو بهزا دست و بازین خو کارت کیو خزانه خو خدان کیو ام بیژن نان حلالی پیدا کی هیدار مش ما قبیل بکیو تچه ممنون گلک ممنون سپاسیویشت که به دو هفته گلک ممنون رحمت دوی بو بتاوی شب حاج ادریس هر دم هاریکاری خود ایشالله خود بر دست حاج ادریسی فراب کرد ممنونی وینه رحمت دوی بو بتوی نه من گلک دوی کی من خرابتر من ایتای ایشالله خود دنیای و آخرت سر بخید ایشالله خود بر دست وی زیده کرد ممنونی وینه گلک ممنونی تاینش کو به زحمت تا کشوی پوت لیره گلک ممنونی تاینش 10 ساڵە لەبەر گەرمای هاوین و سەرمای زستاندا لەسەر شەقام جل دەفرۆشێت بۆ دابینکردنی بژێوی 8 کەس ئەو بووەتە دەستباری خێزانەکەی و ئەمڕۆ پرۆگرامی دەستبار هاتووە تا ببێتە دەستباری ئەو مەردایەتی لای ئەم گەنجە دابینکردنی ڕزقی حەڵاڵە بە هەر نرخێک بێت. السلام علیکم باشی حالتا سرم برای من چویا سرمایه شولی و چویا والله الحمد لله رب خود السرمایه بس الحمد لله و چند سالت لیره؟ ده تقریبا 10 ساله 10 ساله آره والله لیره جی آره والله باشه لیره شوله هنگو روات چی؟ والله الحمد لله الحمد لله باشه رقبی دار شوله هنگو لیره خود جور مراتین بیشنی راکه بس با همیش هید لیره و اول چند نقد جور مراتین بیشنی راکه بازار و هیا نیه بر معاش والله موچبی الحمد لله هنتنت نیه بس الحمد لله باشه هم چند کس المال دا؟ هم 8 نفرین 8 نفر یعنی وقتی تو شول گرد تو چت که والله سوری کوریا مالت کن تو خزان داری؟ نه والله خزان دار نیمه بس سوری کوریا مالت کن باشه بوده چند خوشی که تو هاریکاری مالا خوب کی؟ والله بوم خوشه قال خوشه الحمد لله باشه و 10 ساله تو گنجک بیشولی که سر جاده کاری خود کی چه پیامه که ابو گنجان والله اش حس كما وكي من شول كانوا دسته ابو كاس دريشنا كانوا اري والله شو لك حلال الحمد لله باشه بوده جیازه شوله حلال یا حرام یعنی رنگ هندک شوله حرام بوده اري والله فعلا وصلنا والله من شو لك خوشتره حلال والحمد لله باشه جيانات روزانه یعنی حتی اون که تمالا خرب بی شوله اري والله الحمد لله اري خدا زليره و 10 ساله باشه اما برنامه دزباره که دیاری که بچی که جلای سرمایه‌دار اجتماعی حاج ادریس سورچی به همانگید گل دزگه پایتخت میدیا دنوان کسا و نه خیره که امتکن تنی دیاری که بچی که وک گنجک که 10 ساله تول سر جاده کاری جلوبرگان فروشی الویره هاوین الگرمی و زغستان البر سرمایه باران و بفرا تا دست خوب و کسی درش نکردیه و تا تشیای نزدیک 10 اندامین خزال مالا خو خدام کرد لما و دیاریا بچیکش برای خوار بگیره که دیاریا حاج ادریس سورچی سرمایه‌دار اجتماعی حریم کردستان برا رحمت دایک و باوتی خدا خیره میسید با حاج ادریس سورچی رحمت دایک و باوتی ان شاء الله تو کی زیاده بن و ممنون بو دست خوش بونگو بو پایتخت میدیا رحمت دایک عزیزی ئاکرێ ئێمەی فێری خۆڕاگری کرد فێری ئەوەی کردین کە چیاکان هەرچەندە بەرز بن مەردایەتی لەوان بەرزترە دەستبار بەردەوام دەبێت لە گەڕان تاوەکو هیچ دەستێکی هەڵاڵ بە تەنیا نەمێنێتەوە سوپاس بۆ حاج ئیدریس سورچی کە بووە هۆکاری ئەم هەموو خەندە پڕ لە شکۆیانە تا وێستگەیەکی تر لە شارێکی تر ئێوە بەخێر بمێننەوە